Tinggi-tinggi ulama api-api menanti itu ijat lekum ji hitam temati lampu ya kau. Hantu orang apa? Tungku-tungku yang terbubut anak selera. Anak tak orang selera tu. Ukuran hema fiton jampu ngaboy teh hijau aja anak selera. Maka cina kalian tu guru-guru yang kuliah dosen kan gekun kan. Ujian kadang ujian kerja mengajar. Mampu ni cina karata apa ujian kesut anak mangat awaknya rame tak nunggu mahasiswinya nunggu nawaknya melimor tu nunggu. Gimana mangat macam lagak-lagak urang. Ilong kalau buat dakwah kena ni al-muslimah kena apa tak al-muslim. Matang lupa al-muslim. Nah pernah ya undang long rujuk luka lah du mana darah lagak-lagak tak du nak patut ku dosun-dosun budak tak du. Ya lagi ingat dah mengajar mentajak daripada yang gitu mon menurut cik tak iya babang merja-reja. Ada tak orang selera. Ya kan nyanyi tapi prester pada pu baule. Ai gitu. Tinggi. Yang mudah-mudahnya dia pada cicok yang leh-leh yang banyak suap aju lantar ke cetak apa sambak perempuan kawin tu. Tak langkawan ko tadi aji nunggu. Langkawanku. Ya benar. Kita nyo tak upat nah ke makau dong jauh laonya ikut tuasan bak yang lengkot kena iti aji. Naik kap. Itu nyo mana? Nak merempak lakawan tu tu saleh melintir saleh. Cok aju anu mi lagak apa? Bu patalau apit aku nak ulang beladih ti. Aku dah lakawannya. Oh panjang lambunung ku punya panjang bunung hapit dengan mui ku dia husam malangan dia ju. Ide lah kawan mainan meribai udah kena. Malah kawan meribainya han macam ni am tak mau. Nah mulai ton buat ton tu tak kari kali tiga. Tak kari tu yang mana mi kiban kaya. Alhamdulillah ayah. Leng kayan nah. Yang nah haput konya ku dia. Nah udah laki-laki kah? Alah dia mana dah? Mana aja lo? Terumpayan nala pandu di Tamalanga. Ya, yuan ayah, budaya, tunggu je, tunggu dah. Gure subah lo ngaya. Makan, ditanya nyok inurut syarat, ngenpu tak jawab. Lu suon ayah ngenpa. Usul man pa kang panung babang. Dia kelo ngayah ni kok malek kelo. Kai kau ni kau. Kai kau. Man punya trip kai kau pro 8 ton 10 ton aku. Ha, engkot yang mangat. Mun pedih lo. Engkot yang mangat menghayum payah kamu. Payah. Lang laut engkot bawainya tetapi ikam gumangan engkot bawai drop batu lung paju payah ikam ikam awal ngempukat kata drop engkot yang rayu ikan tengah langkruang yang dekuhan natip uro ikam payah kadun taut hek terjagaan ku kalau berdaya ikam mengesol orang painan pai likotnya ke ikam singkot dengku abudoi thui thui ana macam ikam pun ji tetu mentong tamang ni Mutakok mereka ikan rugi kan? Ini mana dia? Alhamdulillah tengku sinyak leng kana linto panai udah 4 wasagonya cik tato tu wi ai pangai ha. Mudah-mudahan payah. Merempak lakuan saleh payah. Merempak tungku-tungku kelakuan ne payah. Ya, bukannya orang kata cerita. Anda tu hal dia. Tak ada awak. Tak puas cerita bahasa dulu. Cina kalian tak peraya karena Nabi gepu mulia oleh Allah. Gepu mulia barang yang mesangkut dengan Nabi. Pemulia orang lahir Nabi. Dalam kitab I'anatut Talibin. Dalam kitab yang nak. Dia payah pegang nanang kita sebab landai biar mehi bangai tak lung lah. Sampai tinggi-tinggi go. Di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nak dengar kami? Nasi beranak min muda dengku asai kait amang bulan Maulud. Uku kalai. Cukup balai ke bulan Maulud dan mudanya. Asai kait amang bulan Maulud dan mudanya kamlai pulih drawai dengku. Isuk bajai glih
Menyembah sadanya kepenyang yakoh ibu ke uke menyona minyak wangi buh minyak wangi tena lebih peng nengku menyembah sadanya haik kauri raya pakat ngan mentira menyembah sadanya boyak dah jauh dia tak pajuh mi TV mi kengan menyembah sadanya ini latih ke peraya bulan malut sebaji urang gatin rupanya di tiap cot dan mudanya sampai lagi mak sabah wate mau meninggal dan mudanya wate meninggal anak mudanya nunggu mesti draw anak ulang jam anak muda gatin meninggal anak tahu jauh kakelam anak ulang jam nunggu main kat tiak ini mudah tu dengar su le ulang lang kampung ya suwi langit kibantu muno ya ahlul basarah ihdaru washhadu janazati wali min awliyaillah fa innahu azid indi. Wahai ahli Nanggro Basarah, ternyata terjadi dalam Nanggro Basarah daerah Jazirah Arab itu. Ya ahlul Basarah ihdaru, wahai ahli Nanggro Basarah, ya mendum hadir legata washhadu, ya kalian legata, ya saksikan legata janazati, seorang jenazah wali min awliyaillah, dia adalah wali daripada wali Allah. Fa innahu azib indi, dia sangat mulia di sisiku. Tu ilangnya ubena urang ahli Nanggro Basarah gutubid ulwa gudang mu kalian tu langit mandum kalian ulangit pu kalian deman tu mentang hana de urang muya gitu di urang menyo tu langit ya gitu ne glantir ku kana de glantir tapi karena tu langit ya tu pum glantir yang dengku baca subhanallah bihamdihi wal malaikatu min khaybati wa yusil sawaika fa yusibu biha man yasha wallahu yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Mai tayo yang kedengku tu la ilaha illallah la ilaha illallah kapulan depe kapulan HP kapulan itu kanyan kan mami yonai lumayan tu yusuf bihurradu bihamdihi wal malaikatu cika kedih je dia mai tayo yang hanai lumayan tung glantir la ilaha illallah kapulan depe ya dipakan ya tu suila dia tu sui miu ana ya MC dengan dua lang kawarame na untuk gundur na to subhanallah walhamdulillah nah ana pu itu gundur kalimah mai pakan ayat tina gundur pakan teng lanti hanya je